Sithi sona isintu ukugijima ayisiko kufika, kodwa-ke as long uyazi indlela oyihambayo, as long uyazi indlela yokuthi izokufikisa lapho oya khona, ufanele uyilandele ngokuqonda. Ngikhuluma igama leli ngokuthi bakhona abantu ukuthi uma ngabe befuna ukusetshenziselwa, bona bafuna ukuthi baku-control-e. Bantu bakithi into yokuthi mina owami umsebenzi wesintu ngiyawazi futhi ngiwazi ngokuqonda, ngiwazi ngokuqeda. Yingakho nje uma ngikhuluma kanje ngisho ukuthi wena ungathathi ukudideka kwakho okuthethe kwezinye indawo usufuna ukuzokufaka kimi. Mina bantu bakithi ngisebenza isintu esipheleleyo, ngisebenza isintu sedlozi, ngilalela idlozi lami ukuthi lithini. Ingakho-ke mina uma ngabe ngiqedile umsebenzi wakho, ngiyakufonela ngikutshela umsebenzi wakho usuphelile. Nalapho uma ngabe ngufonela ngithi iza esigodlweni, ngiyakufuna ufanele uphuthume, unganikezi i-excuse. I-excuse into engingayifuniyo bantu bakithi. Mina into engiyenzayo isintu sami sasemandulo, ngiyindoda eyayithatha imvuma kufa, yayenzela imvuma kufa yayiqeda. Angizange ngithathe isintu, azange ngisikhe phezulu, ngasithatha umsuka ngisibizelwe, angisifundanga komunye umuntu futhi. Yingakho futhi-ke angidingi ukuthi mhlambe kube khona umuntu obese sitshela ukuthi yena umkhulu kunami, ngokuba mina angikho mkhulu komunye nobani. Mina ngisebenza ngokuhlonipha umsebenzi wami, ngisebenza ngokuhlonipha iklayenti lami elingihloniphayo. Abantu engikudingayo ukuthi bengabuyi bezodlalela ekhanda lami. NgoSeptember manje, uSeptember ushayile, izihlahla ziyahluma-ke manje bantu bakithi. Kuyasetshenzwa, ngaba libonile izigubhu zemali bese ngazikhathi ndivele ngesikhathi samakhaza, asizikhathi izigubhu zemali ngesikhathi samakhaza. Abantu bayabuza ngaso ngesikhathi nabantu befuna izigubhu zemali ukuthi kanti mkhulu izigubhu zemali awusazikhandi ngani? Thina ngoJuni-ke siyazila inyama yenkomo, asidli inyama yenkomo. Sesibuyile-ke manje sigeqile amagula, siyaqeda lokho bese kuzilele, sesiqale-ke manje umsebenzi okunamandla. Nangu-ke manje umsebenzi okhona engishoyo ukuthi la ufuna amadoda, awufuni amadoda awekhi, awufuni umuntu obuya mhlambe ezothesta, angifuni umuntu obuya ezongithesta. Ngiyabuya-ke bantu bakithi nezinto esesibuye nazo lana. Okokuqala sibuyile nalokhu hambo lwemali bantu bakithi, ukuhamba lwemali lolu losebenza ngalolu hlobo. Wena uyabuya nokhamba lwakho, lungabi mnyama ukhamba, lube bomvu. Noma ngabe linamabala kodwa lube bomvu bantu bakithi, siyakwenzela into yakho yemali. Sithi uma ngabe mase sikwenzele le nto iyahlala unyaka wonke, and lelo khamba yabe lokhu sidla le nto engaphakathi bantu bakithi. Uma ngabe iphela uyabuya nalo futhi lelo khamba sizolugcwalisa, and then uma sizolugcwalisa lolu khamba lwakho bantu bakithi, lokho lokusebenzela ngaso sonke isikhathi imali usebenza lokulethela imali, into engaphakathi iyaphela, yabe lokhu isehla njalo njalo kuhle kuthatha umnyaka. Uma ilokhu isehla yabe lokhu uthole imali yakho, uma ngabe luphela uyabuza ulugcwalisa, siyabe sikugcwalisele la sokulungisele lona mhlobo wami. Lolu khamba-ke manje lufuna amadoda, alufuni madoda awekhi, alufuni umuntu owikho ozobuya yena ejaha izinto. Lolo khamba abantu bakithi ngangabe sikhuluma ngalo 16,500 inkanyiso yalo, inkanyiso leyo 16,500 kuya ne-16,500 sikwenze lolu khamba. Nakhona futhi sibuye sikhulume ngale nto bantu bakithi lapha ekhaya, awusakwazi nokuma ngokusaba ukuphatha ucash. Lapha ekhaya siyaswayipha, siyathepha. Ngokubana nanko phela sesihambile thina, sasebenza, sahamba, sazwisisa, sasebenza imisebenzi yabantu sayenza. Nalapha ekhaya sesiyathepha, siyaswayipha. Uma ngabe usesaba ukuphatha ucash, lapha ekhaya kuyaswayipha abantu bakithi, esigodlweni kuyaswayipha. Noma ungaphathanga ucash wakho siyabe sikuswayiphele, ngokuba nanko phela imali izegoli liyesaba ukuphatha ucash, ngokuba kwegoli kunobugebenga. Nawo umshini wokuswayipha abantu bakithi. Laba abathatha kancane
ngabatshela ngathi angikho mncane. Izinto eziningi bantu bakithi yingoba angithandi ukubana libonise izinto zami enginazo, kodwa-ke lapha ekhaya siyathepha, siyaswayipha abantu bakithi. Nginalo ithemba abantu bayezwa ngokubana kunabantu abathi uma bebona umuntu ethule bese beyamdelela. Mina lami idlozi bantu bakithi alidelelwa, ngokubana mina lami alideleli muntu, lihlonipha noma ngubani, noma ngumuntu ompunga ongenalutho. Elami idlozi liyamhlonipha, ngiyamuzwa ukuthi ufunani, ngimsize lapho engimsiza khona. Uma ekhalaza ngiyamuzwa isikhalazo sakhe, ngiyamsiza. Kodwa kunabantu asebebuya-ke manje bengathi bafuna ukungijova umjovo wenkomo. Uyabona, uma ubuya ungijova umjovo wenkomo izibunu ngiyayeqa, and uma ngabe sengiseqa alisoze lithande bantu bakithi. Engikudingayo ukuthi inhlonipho sisebenzisane kahle. Lapho nezikhalazo khona, isikhalazo sakho ngiyasizwa. Lapho uma ngithi ungibekezelele, ngiyadinga ukuthi ngibekezelelwe, ngokubana angisebenzi, elami idlozi aliqhashi, aluyona khampani, aluyona firm, ngisebenza ngingedwa bantu bakithi. Kunabantu abangiblockile ngokuthi ngoba ngifuna into zami kubo. Ublokhe inamba, into engikutshela yona mhlobo wami, awublokhanga mina, ublokhe inamba yefoni. Now long nginalo igama lakho, lokho akungihluphi. Lokho kwami engithe ngiyakufuna bantu bakithi, ngicela labo abazaziyo, loyo ozaziyo engiblockile uma ngithi ngifuna into yami angilethele yona, ngoba angithandi ukuthi ngilwe nomuntu ngokubona umuthi ngiyawazi, kodwa ngithanda ukuthi ngiwusebenzise ngendlela erongo. Ngithanda ukuthi umuthi ngiwusebenzise ngendlela e-right, endaweni e-right, futhi ngenzele abantu ngendlela eyona. Ngiyathokoza kuleyo ndawo bantu bakithi. Bese ngibuya ngisisho ngithi imali yasebhange ilokho ingu-2.5, imali yasebhange ilokho ingu-2.5, leyo ethatha 2 days, and then overnight ingu-4.5 bantu bakithi. And then ngingumuntu omunye futhi othanda ukuthi mangabe mhlawumbe ngukhohliwe ngingakakusizi ungikhumbuze. Ngiyacela ukuthi ungikhumbuze mhlobo wami, kodwa-ke mangabe ungikhumbuza phela ngiqala ukusebenza mina ngo-9 AM, ngigcine ukubamba ama-calls ngo-8 PM. Nakhona futhi mangabe ungifonela, ngasho ngathi ungifonele kanye, ngangithola i-miss call yakho, ngiyabuya kuwe ngibuye ngikusize mhlobo wami, ngikhulume nawe. Ungafoni the whole day, nalapho uma uthumela uWhatsApp ungathumeli uWhatsApp the whole day, kodwa thumela uWhatsApp owodwa nje. Ngiyabuya futhi ngikuthole, ngikulandele, ngikhulume nawe. Ngoba esikhathini esiningi mina ifoni mangabe ngisebenza imisebenzi yabantu ngiyayishiya mhlobo wami, ngiyibeke phansi, ngenze umsebenzi wabantu, ngigcwalisise umsebenzi wabantu, abantu bathole impumelelo, kukhanye ezimpilweni zabo. Yikho ngisisho ngithi uMagic Wallet bakithi ukhona, usekhona manje, njengoba sekufikile isikhathi sikaSeptember manje sesiqalile futhi ukulungisa indaba zo-Magic Wallet. Bese sambile ngazo ngabe imithi singanayo, sisazilile nathi okunye, sesiqale ukwenza i-Magic Wallet. uMojiBag ikhona abantu bakithi nayo, uMojiBag ingu-4.5 nayo. Ukhamba lwethu ngishilo bantu bakithi ngithele u-16,500. Alufuni umuntu loyo olula enhlizweni, nomuntu ojaha izinto, kodwa sifuna umuntu obekezelayo. Ikhona umtshina okuswayipha lapha ekhaya, noma ngabe usesaba ukuphatha intodla zemali ngakuwe uthi igoli libi, kodwa-ke mina angase ngibe naye isigulane sami esithi sibuya kimi sibanjwe inkunzi, mhlawumbe sizwe sithi sithathelwe imali, ngokubana amadlozi ayavikela izigulane zami, ayavikela abantu engibasizayo. Ngisithi philane egama lamadlozi akwethu, ngithi kona lapho elikhona alivikele njalo nawakwenu. Ihambe ningakhohlwa ukungihlola. Mina ngasho ngathi umuntu mangangithembi kahambe angihlola before ebuya kimi, ngokuba lokho kuyangikhulula ukuba uma uhambe wayongihlola ukwazi ukuthi ubuya emuntwini onjani, umuntu onosizo, umuntu okwazi ukuphilisa abantu, umuntu okwazi yena ukuziphilisa, azenzele lokho akuyenzela khona abantu. Ngokubana nginjena nje ngiyakwazi mina ukuthi ngingalali ngendlala lapha ekhaya, ngizenzele eyami imali,
ngendlela zami engeke ngizibike kini ukubana ngiyenza kanjani, yikho ngikwazi ukuthi ngiphilise abantu. Bayangazi abangaziyo nalaba engihleli nabo emaduzaneni lana bengomakhelwane koSoweto, nakho lapha eTrafontein lapha engikhona, abantu bakithi endaweni zami zonke bayangazi, nasekhaya lapho engizalwa khona, ngokubana angiyena umelaphi wendawo yaseGoli. Ngisho naseZimbabwe imbala kontolwane abantu bayangazi ukubana ngingumelaphi mina, ngumuntu osiza abantu, ngisenza izimangaliso lezi engazinikezwa nami, engeke ngisho ukuthi ngazinikezwa kanjani, ngazithatha kuphi. Ngisithi konke amagumbi amane omhlaba, philani. Okhuluma kabi akabuye azongibona mathupha ngikhona. Angithandi ukukhuluma nomuntu engamazi esikhathini esiningi. Ngithanda ukukhuluma nomuntu othi uma ngabe efakasa ngami ebe ngumuntu ongaziyo, njengalaba bantu engisuka nabo engiphuma nabo ngakithi, abangaziyo imisebenzi yami, nabantu engihleli nabo engumakhelwane lapho engisebenzela khona, abawaziyo umsebenzi wami. Ngitholakala ku-083 2066 954. Ngisithi thokozani, liphile, nabagula esibhedlela bathole ukuphila, impilo ibe nani ngaso sonke isikhathi.